ihun ol lutaka khan imit rontitlai bero le movie chi shang action horror romance le series munong tak mani chong ngeya I enthainan Zostream mobile application kan ome Zostream mobile application hi Play Store mai baka Android Smart TV changte in all samtea download mai thai ani e Clear to te in Zavain Chibai Vekule. Hey, kan siya wangin doon lai to Miss Universe 2025 than baurakin internet alalwa neri khop maya. Chu wangin Miss Universe lam han hoiri phot mayla beauty pageant lam nga event lem law ka viewers le subscriber zinga in om ngei karinga mase hey ahun lai te ni boxi a chu wangin mi law shi thiam sham don ya. Ole ka video masalama kanin Judge Tura Ruat masya thil fellow a oma wanga judge achanga in hnuk dokta Omar Khan contestant le official zinga in ngai zong an om thule chutyang chhuan lama mimal indu sakna a om ngei thu aron tar lang khani a tu tenge in ngai zong ti a soite chunita ang ti zona atam pha hle chuan Omar chuanin mi puite sha chak zong tak mai thilaron story thara a Instagram lama chuan Miss Paraguay Yanina Gomez le Judge James Arvin Healy te thalak dun aron phau chuak ta thlat mai chu chuan seizui po a hlo reng boka in ngai zong an om tia a soite kha hemi te pani hi an ni mai lo mo ti zona atam pha hle ni she chiang in ti deuh ho phai chuanin anin ngai zong satlia lo anin hwal dai to te anon lati ta deuh Miss Paraguay hi People Choice Award winner khani a vote sang ta ka mureng boka soisel kha ani reng bokani dusak tuan oma wangin vote lem mangin winner ani tinan soizui ne unyawa hetia Omaran Miss Paraguay le Judge James te in ngai na ton mel taka an thalak dun na aron phau chwa tak nuwa phei chuan abial pa wanga People Choice Award dong tu kha tin Miss Paraguay chungchang an soizui ta ni Miss Paraguay le Judge James te chuan an chungchang an soi mek anin ngai zong angami in internet lama an soi thar hut mai chu adikem thudik ani em thudik lawani em ti lampang po aron la soi fia chuang lova thudik ani awangin phatur an nei lo jok nge in soi fia in omzia omdon chuang lo ti in thudik lo ani ti she chiang ma se ngoi an chu jok ni ma se anin ngai zong anga an soi hi thudik alo ni tak takani vai chuanin contestant dang te tan affair du don lo khop maya imal indu sakna awanga vote don theina chance a omdon awangin affair lo hle don ani nangni enge ngai dan le ale Omar chuanin Instagram lama thil aron soi chun zom zela story po anga chin khop mai Carter lama Miss Universe 2025 winner an thandan chu fer taka chu chat ni ro se atia winner nita Miss Mexico po an chung kwale Miss Universe organization lamin politics ang zong le sumdon na lamang zong po a tho hauna an lo nei nge ti fi ani to boka in hnuk dog ngam turina du bokani fer taka adon le hlo chwa po ni lo crown hlutak mai chu pelet le ngam turina ti Omar chonin phu dang anei le boka Miss Universe ti hlu lo tel tu ti za om lo tel tu dik tak po thil kalpui theilo tu president din mun chel mek tu Raul Rocha chu bang se adu bokani beauty pageant reng nga ni na pe ni to su se ati bokani alan dan chuan keni an chung lam buai na she thoi fo faringa chin te ho hian nawa thi atnok sakber affair lo ber emokan lo ti china mase Omaran Raul Rocha chungchang asoite hi thudik vekani phai chuanin nawat ain Raul Rocha hi affair lo da izok atenom zok tinani a contestant dang mai ni lo midang tan po atnok sakber zok don tinani nawat aya thil ti thei zok le thu zok ani bokani Omar chuanin adu dan dang soile in Miss Universe thar an thlantak chu fair lo taka thlantlin ani awangin le contestant dang zinga po an chat wang ni hau lova du sakna don bi ka wang chafa thlantlin lok an oma wangin crown chu first runner up plan chong lovin kumsang ni somni palia winner nita Miss Universe 2024 achan vaute chata kalen chuak chin nena pe kirle ni phot se arrange chu kum khata po se ni ro se ati a Miss Universe 2026 than ani ma chu Miss Universe 2024 chuan a title chu niled le ri ro se atini ti tomar chuanin Miss Universe result kalpui ani dan danglam chhauta dai mai chu angai mo hle boka
fair lo taka thil ti engma a om lo ti mipuilam po ina an hria chian vek theinan national le international election system chu langtlang zo ka duan that ni ro se ati bokani auditors ten vote song chu an verify vek theinan kalphung thar siam ni ro se ati a mithil ti thei deuh te fanu ten olsam taka crown an chan theilo nan chu tiang chu adu ani mai the ni khang te kha omar du dan le athil phut te an ni a dan manga anin king don ani chuan le omar hi alo chak zo ka ni hlo phei chuanin omar du dan te hi an ti sak ngei te porin oma mase azafai chuanin ati theivet don big lavani omar du dan te hi in pom zong ani em cha in ti zong ani en comment section lama te in lo ta lang don nya hetia Miss Universe 2025 final result chung changa sel neu neu atam ta ka wangin le fair lo taka thlantlin bik te an om ngei nia alan chhotak nuwa Estonia ram ayo lautel Miss Universe Estonia Brigita chuanin tel zui reng na tlaka angai talawa a inhnuk do kani Miss Universe Estonia National Director Natalie nin anin kar a chavia law ni nan soi neu neu boka ani hi Miss Universe thar thlan ani nuwa inhnuk dok masaber ani bokani midang an om chhole zel te po an ring bok tin kuminan Miss Universe thlan chu neu neu atam boka contestant dang abik takin first runner up achanga fourth runner up ho phei chuanin Miss Mexico an thlangtling chu fair lawan ti ve deuh ani mai thei an social accounts lama po an bio lama po Miss Universe runner up ang zongin anin da lava Miss Universe Thailand Miss Universe Philippines khatyang ang khan an la in da rengani an thlak lom lo result chungchang le winner thanani dan chungchang a fel lel dewa wangin Guyana National Director po Miss Universe ka inoya in nam noi adu to lova ani po ani na changina in nugdok bokani Tiangzong nga Miss Universe organization laka anlung oilaw na anon lan tir chhozel ani chuanin Miss Universe lutna at lanyam duai may nilavin an boyzwal hat pha ngeyarin Miss Universe President Raul Rocha po internet lama pu mol phau ani mek na zong te chu alaw sha ve veka aron changlet ve ta a social media a chungchang mak tak tak an soi te chu thudik lawani aron ti a thudik she chiang tak tak mang si lawa information siam chop mai maya mi puiteril rusuk khlek tumna ti naron soya aron phavekani ama aron pu mol phau hattu omar chungchang po na takin Raul Rocha chunaron soitel boka Judge te zinga tu ma an mani thuwa in hnuk do kan omlo ati a ban an nizok ti a soina angani musician pakhat tu ma an shadlar po ni raw chuan Miss Universe kal thangin laron khel atumani tile ta sia mai boka Omar chungchang a soina ni Omar hi pianist ani a kenin shilar lo ma ila anrama sa lar khop mai mase Raul Rocha heroin tu ma shadlar lo musician pakhat in aron musit ang reng hle ani November ni som palia an thalak duna khachanin hlim tak khan an nui dun kha ni a anin ngai nat mel em box si a ma se he tu na me chuanin social media katlangin an in chang ta fak maya an chungchang anin soiton dan po amoi lo ang reng lek zo kani Raul Rocha chuanin Omar ni na dik tak te chu aron lang chuak zel don ti na soiboka Raul chuanin pathian chavin thil engki mashi chiang Judge achang tu maan mani thua in hnuk do kan omlo ati a banzo kan ni ti angin mi puite aron remind le ni aron sha 30 le ni ihun ol lutaka khan imit ron titlai vero le movie chi shang action horror romance le series monom tak tak mani chong ngeya i enthenan Zostream mobile application kan ome Zostream mobile application hi Play Store mai baka Android Smart TV chang te in all sam te a download mai thei ani e Miss Universe Norway Leonora po a Instagram lama aron live chumin top 10 te chu thansa diam an lo ni vek to ti a shat thu aron soya chutiang chu an han shat nuwa chon an lung oi lo hlom hle ti te poron tar lang tela than chwa sa Miss Universe organization lamin an lo nei vek to ni te chuan engi an tan television kha omzia omanga ron ti ni thudi kani ti na soiboka Miss Norway po hian in fourth runner up zo kha winner phu ni na shiani had already picked out their top 10 before the finals, like 15 days before. So we were all really disappointed when we heard that. It was like, what is the point of competing if Miss Universe organization has already made up their mind? And it was true as well.
Olia top kharna thil pakhat han soi lang tel ve shimila nawa chwani na social account pakhata Miss Universe 2024 final result chu rik ani ti aron soina video chu a repost tat maya hewang hian nawat po in nial ngan taka ron soi sel ngam si lovin ron soi sel thei si lovin Miss Universe 2025 final result chu fake ani tiami nan soi sup chu a support zia aron lan tir na ni nan ngai ni ole clear tu te he an boy map khop me thu thar la ve zel boka hetia video siam lai te po hianin thu thar sha tu khala bele zel ani chu wangin an boy na hi chu alare mai me lo boka a video danga te pokaron la siam sun som tura ngai la tina the chuan contestant jinga po an mi mal chungchang ron post sum kaneya chungte po chu milongai chan sak donia atni omlama kalman lo tura ngai la a ka in thlashung angrenga hetiang lam nga event vak lo tan chuan Miss Universe ron ti chen mai po hi ni a in thlashun omve thawa tir lama ka soyang khan a hun lai ani boxi a hun lai kan post kha angai boxi a kongai takin milo shetiam sham donia ole clear tu te dutok photila video thar ka post tur milongai chan sakle chho donia